weekend ni na watch ashase na sena usay no yen de nye kode flee flee and na pese tete me about I'm good ate anope adomonline.com story bi e ba ya me ref you cross me boss say see asoja for me de krata aba wo say wo mo aya o mo hye soja for kamo ne ne ke kamo enenam krumu no o mo say afede wo mo nso so bi o ebi wa krompo na ya na nyom de ni bi o batata de na wo hye na say wie te say soja for ntade ni bi ni ade. In fact they made specific mentions and saying protest na de kokoso yi obehu on protesters ni bi no na wo mo hye bi obehu politics ni campaign ni ade obehu obi so or your party security na wo soja for ntade ni bi nti also ye careful ye nyawa nti ye careful yo careful yeah abana CJ yeah ye careful ni ye chewa we nya kasa tintin bia o bi outside no ye wo sheda wo uniform ye se we de ye soldier for ene hye ye wo de ye se police for ene hye ene ye wo de fire service for hye ye wo de prison officers for hye unso mo no mo asa bibi te said ye mi asa de ode ne nanam fie bi ni ade en sheda nya official pepe no eno na ya na nkrofo eno mo kokkofa ne o maba no om na fa bi fra no te so mo Togo de China mo ni ade no ayo mo fa sa ne ma ne ba enti mo kwa munya ifa esan se na ye ses asrafo no sa wo chimi na sem ya bisam ba bia meto no ne yanko ba bia meto no no ho si ye wate ase ansa na don sa kame because ebi on ma nyem na me pam ye me kotoye enti me semwa ono so be ka say ho ne de enfa no ho wo na ohun say hye wo da bi nche so enti nipa na oton ma me no e was mo ma ne ya we say entade bi ye ne ya safo na say ya police fo no e de wie no ensa sa wo kofa beto Ghana ha me ka say see obi boutique obi shop obi apatase esem bebre eti esem nya mo kwaje ni nyina na mo ntua ne ka say de be ye kwa nya binto si je wa sa mate CJ na de ekoso ewo areho sema ekoso wo ye frɛ ho sɛ kra kaso nkomo wudi budum Liberia camp very unfortunate me frɛ dwom na obi frɛ me na jame ye ya na me later me se Kofi Agye krompo di aba na se no mo kan se nkrofo wuwu ni nkrofo prepranya de ketwa na fe me yem CJ awiakete o be no mi ensa ni fo wotene ne oma ho dwadini a wotidwom a wotene ne oma ho to on tina ka mu nkofa kwantempo bia so on to kwan ko ba bia o kono madruboni bia da bi wotifa akon na bo fi wie ma po betawo very unfortunate but CJ obade for Accra na ya hye no me ensa no on for bo kransie ye ma ye na e contractor na wo ye adwuma na ye sre na asem we CJ asem we ye mpese e beti biem ye sre wo mo pa se ade a mo ye babia mo ye adwuma mo nim san krofo tete ho enkrofo eye adwuma wo honom ye mpese e beti ncheche mo no beti makosi den kwa messages bi wo honom esem mo de ye adwuma we don't ye mpese e be sia asem we biem na ne tu be wie ekwan no na nipa be fa so na no wakumo ma ekwan no na wo ya mawan wo mo prepra wo mo free amanfo adan a asai amanfo adan Kofi Agye over 200 buildings say yes so contractor no onye careful my see ya mama fa onko da bokrata ni mu ne ensama hodo a aba no me de obesa se wo de Ghanaian publisher na eno na kwauman hene asama ba da wotwetwa mu a emu nkobodi atoato asosa no ekuo bako a wo mo chese from 1 million citizens of Kwawu omo na eche se wo mo de ensuo mu awia mu ebrebia no wo mo ne kwauman hene enegina na omo de omasemo mboka nyina ne se ensema ekokokoso ne ade no wotie mu abrante da kwaye ono so ye businessman na wakwaje besia 12 million Ghana cedi aye nana ebo ano di nanim no bibia nche se nana wie wo chinchim ne sadi tuosi ne so na se wo trete no wakwan bia so enti no omo de omo agidi omo wode so mo watwenem atwen ese bibia ewie pepepe na Bank of Ghana enfom no kwadi ehihwemu omaye no emetudwa na onu se bedu ho so no nana niti ebesan
ya bibia ebeda boko masa so dia to ko fa wodo anim ya omonam social media ba bi obi a wasem bi a woka no eso omonye measured na omonhu kwan mo be fa so akasesa se be kwa ko wieche no no kre no ene be babonten the Ghanaian publisher the bokrata yi mu no asema woka wo ha eno no na edanche so CJ William Sierra Johnson asedun ketia na wode nso okọ framantem okọbọ entoa na eno wode aye asamato Ghana fo nyinanim se entitu eni kramufo ese omontoma omampade dada John Dramani Mahama wose enye se omotoma Mahama ne NDC nko a ne won sa wo ye kramoni na woto aba no edima NDC a na wonya sa gidie ne se wono wasesemu besesa wono NDC ebe hye yie wono NDC ebe hye se mo betumpon ewo Muslim community sa wodu am nyina eno eni NDC amanyoko na ni sode hunte no na Yera Johnson asedun ketede todwa ewo eye framantem a woko ne to abono na yehwe Ghanaian Times mu so na mamefa delegate na ento aso ne yehwe ensema aba mede wo ejina ewo ne fa etoso miensa sije won se nanu ya democracy hub fo yekoya wo ye kire ye kwa wi ache posifo echichi wo ma court remand e bi no na yesa branch ba ko ma besie ne ya manu belo soso no onya busuani bia na so obi ama ne megina na chi eto ogusu chikukum na say what kin kan sem no ne ade ne de ne lawyer kana yesa branch na kasije so wadwumu hawo ye so wadwumu hawo ena oka demonstrators no hu no mo koye enti we no krompo na ye te na ye ma ne beli no obi apeso ni tibaji say bia na bia wo du ti kwaji na asa akoda ne asem foforo no oche bi krompo no ya befa wo mako enti obi ayi abrantie no ayi pamu enu na circuit court won kan se na ama order ese wo mo koye hwehwemu enhwe abrantie na dwunu mu se eyampa se na dwunu wadwemu hawo ana se etisen na court enyina so ensi ginaye enti wotie asem krompo a lawyer wo jema mom no eka wono ne de se ke be kra ka court asem krompo no abrantie no wo munya no kra asem ne de kra no yeso munya asem de no won kontie no na state attorney na akosua kusi e de ato court nanim se kwadobofo no omkrompo no munya we no munim side bibi etisa enra da yi enene na nsan a ye no mko asetena no eno munya na ntie omo so e de abetudwa no na eno ene se de abrante fe Thomas Yeboa na ko onyehwe se we adwumu ha kan be kasna ko so mo de ni picture ba but bibia be fine it is je no ati asente se no oguso atwekukum ya ma ne beli pa so waka ana okay se we no so obi atumi ko gina mu ti si yo de ye ye course na ye hwe se bi no bi mana ko gina mu ana wa kra sa ja wo adom yi de so ahu na wo hen o se o ye adwuma wen so na wo se wo ye morning show no ti morning show star eti CJ eno aso wa sabe wa da bokrata ne fe to so me ensa Thomas Yeboa de say wo hi obi oba begina mu ama no esa se so fa surety semra eno na ho sam wo ha na eno chi so no electoral commission ena omo che so officially no omo publish list of polling stations a omo de bedi dwuma ewo afia bato ne mu polling stations no eye mako empemaduanan ahansia ene aduanan enso 40,647 polling stations na EC edi ebeye adwuma across Ghana enti ho nyina abato ebekoso ewo sa empotem ho monti eno da bokrata yi aka eho ensem nyina wo daily guide mu me patron saka na fei wakenkan de aka na mame fa mra Ghanaian Times mu ana ha ya so obamane efa eye 19.1 million ballots and also the ECH provisional register no 18.7 million and no ene be cover the bokrata ka ho asem na yes a big boost about mental health be na ya remind obi a oni mumpo say nasa court to ne prosecutor ne ade mpo nim so wo haw no na nyame adom wo hwe ensakaye abana wa mo chese obubu bosumi a edi kan a ye besimu no CJ aban yi ede eba no adwene mu hawa emu mako ennan na akoka national health insurance scheme no ho enti wo sasin to mu bia na akwayare sabia ye be hwew ama wo enura eni se obetu esika bia eno eni enchemu a aba Dr. Da Costa Aboaje papa yi metene so anama sorry me de eba no health eba no titu public health na unyanim difu a watumi
be somewhere nay on to say a simple service provider say air strike service provider say you didn't near dear sikano run so modeba 101 sir it's doctor da costa boaje wherever you are obojuma what's nyame onko so na wo shaw emayen na eno mo chesa aban no at national health insurance scheme ni mu ye ne mental health so condition no ebi akomom na sa enan ya ye ka ho asem yi no ye fe bi depression disorder bipolar disorder bipolar dia pa ayepa o si atete dia ko social media kobo dia o chanko ya ko twa adapa ntini ye modi but bipolar e ka ho bi anxiety disorder and schizophrenia disorder ni nyina so eka ho nti no wo wasate bia ni mu na sa wo koje ho nnuro eto ho ennuro no ma nyame adom empanyefo de aka health insurance scheme no ho nti 51st November no wo de card no a obekonya wo nnuro anom ye da empanyefo ase wo sa kwan no so pepepe wo ho the Ghanaian Times the workrata animnie na yagbonra wo no so na Ghanaian Times ani hanom no wo ba mane ese wabo omampani akufuado so eba no empunto odi akwa Savannah regional eno da ubokrata yi eka eho asem ewo ha enti wosaka Ghanaian Times akenkan bi emame na mame nko ada newspapers ni mu na fe yenhwe de wo ha se yewra Haruna Idrisu sije sa ene emrache bedwafie omo eko asetena omako home kakra oma ba nche bi omo be san kwa akobon to gidigidi e de ache December 7 abato no na eno na opanyi echese wohwemu a seat miensa e wo speaker e declare vacant na ne sa so ne so ko basa de na chese endi samanyo kono na eba benya the majority e wo mrase bedwafie enti ya sama yewra Haruna Idrisu e de akoto fie no mo ode koto ho ene na wo hwe so mo beye ho adwuma na aboa ne nyina ene se seat ni bi ho ma wo mo sitting MPs e na wo ma declare so omo ko independent but no kra no sije na obi so ka se so mo 4 year term no enso ya na meboa Sige na photo about mo for 4 years. 4 years na so. So ye. It is so 7 January 2025. It is an end also independent 2026. Okay, January. Yeah, and it say onipa no say ne was so independent. The mandate the man no January 2024 no. That be 2021 no. Sa enwu ye nti no eno so ya argument bi mu emeki ye be hia nchire mu kan 97 Jane no abati ase kan yi okay eti sije bacho wadaroba nne ka se so asese wo eti sije da bakata no de aba eno no MPs ni yesi mu vacate mu seat no sansa mu ko independent nche se Sinta Mamle Morrison boafo kwadwa asante chese eno no ti sije da bakata de aba no ma me hwese bi wo mu bi ma me yama wa ebudumbra mo de no wadi mu ko bebre no na no chi so no o se menu mate sije ma me fa wonwie na ene birthdays no enyumako bi adaroma sije me ka onga no aka mama sepen ilele na mfanka ho se eno na odi aka ho ilele